Igitondo cyiza kuri wowe ukomeje gukurikira ibiganiro bya Rafiki TV Rwanda, nizere ko umeze neza aho uherereye hose, haba mu Rwanda, muri Congo, Burundi, Uganda, Tanzania ndetse no hakurya y'amazi magari. Mwese ndabasuje mbifuriza gukomeza kugubwa neza no gukomeza gukurikira ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Nitwa Rafiki Kabenga, ngarutse muri studio kugira ngo mbagezeho amakuru turimo twabateguriye muri kino gitondo. Ni amakuru yabyutse acicikana ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye, byaba byo mu Rwanda ndetse no hanze yabyo. Amakuru yacu rero reka tuyahere ku bitero bya FARDC muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikaba byahitanye abasivile ndetse n'abasirikare benshi muri ho Katanga. Umutekano rero wongeye guhungabana mu ntara y'aho Katanga nyuma y'igitero gishya cyagabwe n'abarwanyi bitwaje intwaro, umutwe wa Mai Mai mu gace ka Cubo Mamba gaherereye muri teritwari ya Mitwaba. Ni igitero rero cyabaye mu gitondo cyo ku cyumweru hagati ya saa 11 na saa 2 za mu gitondo, kikaba rero cyarahitanye abantu 8 ndetse gisiga n'abandi benshi bakomerekeye mu nkongi y'umuriro ndetse no mu masasu. Amakuru yatanzwe na sosiyete sivile yo muri Cubo agaragaza ko abagabye icyo gitero bateye bitunguranye ibirindiro by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC mbere yo kwibasira ibikorwa remezo ndetse n'abaturage bari bahatuye. Nk'uko byemezwa n'abahagarariye sosiyete sivile yo muri ako gace, abantu 8 nibo bamaze kwemezwa ko bahitanwe n'icyo gitero, ndetse muri bo hakaba harimo abasirikare 2 ba FARDC. Ikindi kandi hakaba harimo n'abasivili 6 bari batuye mu birindiro by'igisirikare cyangwa se mu nkengero zaho. Mu bapfuye harimo umugore w'umusirikare umwe hamwe n'abana 5, bose bikekwa ko bishwe n'inkongi y'umuriro yadutse nyuma y'uko ibirindiro by'igisirikare bitwitswe n'abagabye icyo gitero. Uretse abahasize ubuzima, abasirikare 2 nabo bakomerekejwe n'amasasu, mu gihe abagore 4 bakomeretse bikomeye bazize ubushye batewe n'iyo nkongi y'umuriro. Umwe mu bahagarariye sosiyete sivile akaba yagize ati abantu 8 bapfuye barimo abasirikare 2 n'abasivili 6, muri bo hakaba harimo n'umugore w'umusirikare n'abana 5 bishwe n'inkongi yibasiye ibirindiro by'ingabo. Nyuma y'iki gitero rero, amakuru ava muri Cubo Mamba avuga ko ituze ryongeye kugaruka buhoro buhoro, aho ingabo ziyongera zoherejwe zivuye Imitwaba Centre kugira ngo zongere ubushobozi bw'umutekano muri aka gace. Byongeye kandi FARDC yatangiye ibikorwa byo gukora amarondo no gushakisha inzira abarwanyi ba Mai Mai baba baranyuzemo mbere yo kugaba iki gitero, ndetse n'aho bikekwaho guhungira nyuma yo kuva muri Cubo Mamba bakaba barimo barabahiga bukware. Abaturage bavuga ko abasirikare bo muri ako karere bagaragaje uburakari nyuma y'iki gitero, bavuga kandi ko cyongeye kugaragaza intege nke z'umutekano mu bice byinshi bya Mitwaba. Iki gitero cyongeye kwerekana kandi ko teritwari ya Mitwaba gifite ibibazo bikomeye by'umutekano, aho aka gace kagizwe ahanini n'ibyaro biri kure y'umujyi munini kandi bigoye kugerwamo n'inzego z'umutekano. Ibintu rero bikaba bikomeje guhindura isura no guha icyuho imitwe yitwaje intwaro irimo na Mai Mai. Cubo Mamba ikaba iherereye hagati y'ibirometero 250 ndetse na 300 ni mu majyaruguru y'umujyi wa Lubumbashi, kure cyane y'ibigo bikuru by'ubuyobozi n'ibirindiro bikomeye bya gisirikare. Iyo ntera ndende rero ikaba iherekejwe n'imiterere y'ako gace ikomeje kuba imbogamizi ku kohereza ingabo zihagije no gutanga ubutabazi bwihuse igihe haba habaye ibitero bitunguranye. Mu myaka ishize, teritwari ya Mitwaba yakunze kwibasirwa n'ibitero by'imitwe yitwaje intwaro ya Mai Mai. Ibintu byatumye rero abaturage bakomeza kubaho mu bwoba no kwimurwa mu byabo. Abasesenguzi mu bya politiki ndetse n'iby'intambara ibera muri aka gace bemeza ko umutekano urambye muri aka karere uzagerwaho ari uko hakajijwe ibikorwa by'iperereza, kongerwa kw'ingabo zihoraho ndetse no gushyiraho uburyo bwo kumenya hakiri kare ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro. Sosiyete sivile muri Cubo kandi isanga ibitero bikomeje kwisubiramo hari nk'ikimenyetso cy'uko hakenewe ingamba zikomeye zo kurinda abaturage n'abasirikare boherezwa mu duce twa kure,
Abahagarariye abaturage bakomeza bavuga ko imiryango y'abasirikare iba mu birindiro ikomeje kuba mu kaga kimwe n'abasirikare ubwabo, bityo bagasaba leta kongera ingabo, ibikoresho ndetse n'uburyo bwo gukumira ibitero mbere y'uko biba. Mu gihe ituze ry'agateganyo ryagarutse nyuma y'iki gitero rero, abaturage ba Mitwaba bavuga ko bagikomeje kubaho bafite impungenge z'uko bashobora kongera kugabwaho ibindi bitero, bagasaba ko hafatwa ingamba zihamye zo gusubiza amahoro n'umutekano muri iki gice cy'aho Katanga. Tuve mu ntara y'aho Katanga rero tujye no mu ntara ya Sud Kivu, aho muri Rurambo ibintu byahinduye isura nyuma y'uko MRDP twirwaneho na AFC M23 bivuga ko basunitse FARDC bakigarura n'imisozi itandukanye yunamiye ikibaya cya Ruzizi, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero twamenye aturuka muri ibyo bice byabereyemo imirwano agaragaza ko mu mpera z'icyumweru tusoje iki gishize habaho imirwano ikomeye mu gace ka Rurambo, aho bivuga ko MRDP twirwaneho na Alliance Fleuve Congo, ni ukuvuga AFC M23, bahanganye n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rigizwe na FARDC, ingabo z'u Burundi, FDLR ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo bayobowe n'uwitwa Cyuwa. Nk'uko ayo makuru rero bivuga, abasirikare ba MRDP twirwaneho na AFC M23 baturutse mu bice bya teritwari ya Warungu bageze ku musozi wa Kange berekeza ku ruzi rwa Ruvubu. Bahageze rero bahise bahura n'ibitero by'ihuriro rya FARDC n'abafatanyabikorwa baryo, maze imirwano ikomera ubwo. Amakuru dufite kandi avuga ko nyuma yo kwirwanaho kwa MRDP twirwaneho na AFC M23 basunitse iryo huriro ry'ingabo barisubiza inyuma cyane kugeza ku ruzi rwa Ruvubu, nyuma aho baje no gufata ibice bitandukanye biherereyemo amasoko arimo Rirema kwa gatanu kwa gatandatu. Bivuga kandi ko bakomeje urugendo rwabo bafata n'agace ka Kigarama mbere yo gukomeza ibikorwa bya gisirikare mu tundi duce. Mu duce rero bivuga ko twafashwe harimo Mivuri, Itara, Nyarurambi, Bijobwe, Mibande na Gifuni, aho amakuru atugeraho avuga ko utu duce twose turi mu maboko ya MRDP twirwaneho ndetse na AFC M23. Ibi bisobanuye rero ko agace ka Rurambo kose kuri ubu karimo kugenzurwa na MRDP twirwaneho ifatanije na AFC M23. Byongeye kandi bivugwa ko bagenzura n'imisozi yose ireba ikibaya cya Rusizi giherereye muri teritwari ya Uvira mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Ibi bikaba bishobora rero kugira ingaruka zikomeye ku miterere y'ibikorwa bya gisirikare muri ako gace. Aya makuru kandi aje yongera ku yandi amaze iminsi aturuka ku rugamba agaragaza ko MRDP twirwaneho na AFC M23 bakomeje kwigarurira ibice bagenzura muri teritwari ya Uvira, Fizi na Mwenga. Mu makuru aheruka kugera kuri Minembwe dukesha iyi nkuru avuga ko ku munsi wabanjirije uyu MRDP twirwaneho na AFC M23 bafashe uduce twinshi two muri teritwari two muri segiteri ya Rurenge muri teritwari ya Fizi. Mbere yaho kandi mu ntangiriro z'icyumweru gishize nabwo havuzwe ifatwa ry'utundi duce two muri segiteri ya Itobwe muri teritwari ya Mwenga. Tuve muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo twambuke uruzi tugere mu Burundi, aho harimo kuvugwa amakimbirane mu buyobozi bw'u Burundi ndetse rishyira aya makimbirane akaba ashyira iherezo ku ngabo ziri Ibaraka rero naho ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka ku masoko atandukanye avuga ko mu buyobozi bukuru bw'u Burundi hari kutavugwa rumwe ku cyemezo cyo gukomeza kohereza cyangwa gukura ingabo z'iki gihugu ziri mu mujyi wa Baraka wo mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru rero avuga ko uru runtu rwaturutse kuri bamwe mu bayobozi b'igisirikare babona ko gukomeza kugumisha abasirikare mu mujyi wa Baraka bishobora kubaviramo gutsindwa gukomeye, cyane cyane mu gihe baba bahanganye n'abarwanyi ba AFC M23 n'abatwirwaneho. Ku rundi ruhande ariko bivuga ko bamwe mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye bashyigikiye ko ingabo ziguma aho ziri, kuko kuzikurayo ngo byagira ingaruka ku mubano n'amasezerano igihugu gifitanye na Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo. Amakuru kandi avuga ko hari abasirikare b'u Burundi bari Baraka bavuga ko batagifite ubushake bwo gukomeza imirwano nyuma y'uko bavuye mu duce twa Minembwe na Poezero.
Abo basirikare bavuga ko ibitero by'indege zitagira abapilote drone zo mu bwoko bwa CH4 byabagizeho ingaruka zikomeye, bityo bakavuga ko badashobora gusubira ku rugamba hatabanje kuboneka uburyo bwo guhangana nazo. Ni mu gihe Baraka ari agace gafite akamaro gakomeye cyane mu bikorwa byo kugeza ibikoresho n'abasirikare ku rugamba, kuko ubwato buturuka i Rumonge bukoresha ikiyaga cya Tanganyika bukahageza abasirikare, ibikoresho ndetse bugatwara n'abakomeretse. Hari impungenge kandi ko mu gihe Baraka yafatwa byagora cyane Uburundi gukomeza ibikorwa byabwo bya gisirikare mu bishingiye ku cyambu cya Karemi, bikaba byanasaba kunyura muri Tanzania kugira ngo abasirikare basubire mu Burundi. Amakuru kandi avuga ko bamwe mu basirikare bavuga ko batiteguye kongera kujya mu bitero bigamije kwisubiza Minembwe na Pwezero, ngo kuko babona ko ibikoresho bafite bidahagije ugereranyije n'iby'uwo bahanganye. Tukiri mu gihugu cy'u Burundi kandi Burundi bwashinje leta ya Canada muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira uruhare mu kubatezamo umutekano muke, aho iyi guverinoma y'u Burundi yashinje Canada kugira uruhare mu gushishikariza ibikorwa bibangamira umutekano wabwo, ngo ni nyuma y'uko umutwe wa Red Tabara ushyize hanze amashusho agaragaza umwe mu barwanyi bawo uvuga ko yavuye muri Canada akaza kwinjira muri uwo mutwe. Mu mashusho yatangajwe ku rubuga rwa YouTube rwa Red Tabara agaragaramo umugore uvuga ko yahoze akorera muri leta ya Canada, ariko aza gufata icyemezo cyo kureka akazi ke kugira ngo yinjire mu rugamba rw'uwo mutwe. Uyu mugore yumvikana agira ati n'ubuzima bwacu twabutanga, bitari kugira ngo dukire twenyine gusa, ahubwo kugira ngo abarundi bose n'abadukomokaho twamaze kubyara nabo tuzabyara babeho neza. Uyu mugore kandi yavuze ko yizeye ko urugamba Red Tabara irimo ruzageza ku cyo yise kubohora Uburundi. Ni nyuma y'itangazwa ry'ayo mashusho rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Dr Edouard Bizimana yanditse ku rubuga rwe rwa X ashinja leta ya Canada gushyigikira ibikorwa byo guteza umutekano muke n'akavuyo no gucamo ibice Uburundi ndetse n'akarere kose muri rusange. Aho yanditse agira ati umurwanyi w'umunyakanadakazi wa Red Tabara agaragaza ko hari ibihugu bishishikariza umutekano muke n'amacakubiri mu Burundi no mu karere. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi kandi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi irimo gukurikiranira bya hafi abadiplomate bose kugira bagira uruhare mu bikorwa by'ubugome, kandi ngo hakazafatwa ingamba zibakwiriye. Ubu butumwa yabumenyesheje kandi Minisitiri w'Intebe wa Canada, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Canada ndetse n'iy'Ububiligi. Ibi bibaye mu gihe Red Tabara yatangaje ko igeze ku cyo yise urwego rwa nyuma rwo kwitegura mbere yo gutangaza ku mugaragaro urugamba, ivuga ko rugamije gukuraho ubutegetsi buriho no kubohora Uburundi. Uburundi rero bwikomye Canada mu gihe bunamaze igihe bwikoma leta y'u Rwanda bushinja gushyigikira uyu mutwe wa Red Tabara uvuga ko washyizwe mu rwego rwo kubohora Abarundi baboshwe n'ingoma ya Evariste Ndayishimiye. Tugana ku musozi w'amakuru yacu rero reka twambuke inyanja tugere kuri iyi nkuru ivuga ko ubwato bw'Ubwongereza bwarasiwe mu muhora wa Hormuz. Ni ikigo gishinzwe umutekano wo mu mazi cy'Ubwongereza cyatangaje ko ubwato bw'imizigo bwarashwe igisasu kitazwi mu muhora wa Hormuz. Iki kigo kivuga ko ibi byabereye hafi y'inkombe za Oman kandi ko biri gukorwaho iperereza, ariko nta makuru arambuye cyatanze ku byaba byangiritse cyangwa se niba hari abapfuye. Ibi byabaye mu gihe igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran birimo gutanga amakuru avuguruzanya ku bijyanye n'uko byaba biri mu biganiro. Ejo ku wa mbere hashize Perezida Donald Trump yemeje ko ibiganiro birimo biraba ako kanya nk'uko bitangazwa na BBC. Avugana n'abanyamakuru muri White House yagize ati ibiganiro birimo gukomeza muri aka kanya, kandi aya nayo mahirwe yabo ya nyuma yo gushyira umukono ku nyandiko nziza. Yavuze kandi ko Iran irebye nabi ishobora gucibwa umutwe keretse yemeje amasezerano arimo gufungura umuhora wa Hormuz kugira ngo amato ashobore gutambuka nta nkomyi no kureka umugambi wayo wo gucura intwaro za kirimbuzi. Perezida Trump yemeje kandi ko ibyo biganiro birimo kuba bisabwe na Iran kandi ko bihagarariwe na Arabia Saudite,
na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu hamwe na Qatar. Nyamara mbere yaho Irani yari yahakanye ko iri mu biganiro bitaziguye na Amerika, ikavuga ko ibyo Amerika ivuga ari ukwikina, ko nta biganiro bihari kandi ko nta n'ibitegereje kuba. Reka mbashimire rero mwebwe mwese mwabanye natwe muri aya makuru, dukomeza kubifuriza ibihe byiza. Ni naha dusubikiye amakuru uyu munsi twari twabateguriye, dukomeza kubifuriza kugira ibihe byiza no gukomeza kunogerwa n'ibiganiro Rafiki TV Rwanda ikomeza kugenda ibagezaho umunsi ku wundi. Njye nitwa Rafiki Kabenga, mukomeze mugire ibihe byiza naho butaha.